We are live. Ka le niam Shad Sajer, ka dei ke jing le niam le rukom jong ka Hima Khat-Ar Lyngdoh, ka baladon nadu umen barim umen baca. Ka ne ka Shad Sajer ka dei ke jing le niam le rukom, na ka benta ban kitbok kitruyang, kerku kerdo habaro kiliang, ya ki khun ki hajar jong ka it ka Hima, jong ka Hima Khat-Ar Lyngdoh. Batat hadu menta menne, na ka liang ka Hima, ka jupen long ka ni ka jing le niam Shad Sajer, haman la ka shisin shisnam, Hakaba ki khun ki hajar jong ka Hima ki bana ki raj ba pher jong ka Hima Khat-Ar Lyngdoh ki juwan ban yeshim benta hakane ka jingle nem le rukom Sajer hennen kasngi ka ar pesan tarik uleber ar hajar ar puwei na kaliang ka Hima Khat-Ar Lyngdoh kala penlong ye kane ka le niam Shad Sajer ha ka shnong Mawryngkang hakaba baro ki khun ki hajar jong ka Hima kilaya poi shakane ka jingle niam le rukom kaba julong man laus nem haba sakhi yakane ka jingle niam le rukom Sajer kalalong shisha kaba Shongkun bat kaba ipu iping da kaba la pen I ke jingsha tenrai ki ba kentup ye ka jingsha masti Shad dongdong Shad ra kentei ka Shad shudwain ka Shad domahi bat kiwe ki ja jingsha tenrai ki badon hapo ka Hima Khat-Ar Lyngdoh bat kumjuru da ka jingkun ut sur jingrai tenrai bat kaput ka tem tenrai jong ka Hima Khat-Ar Lyngdoh hagane ka sngi lawan ban sakhi pendon burom yakane the WMLA kanong po constituency ba meral bonds im kumu kongsan bar harengkar ka jingisan ran lang ki riurang ba ki ba kentup yu ba SD matong bat kiwe hagane ka sngi na kaliang ka Hima kala airu da ka dorkhas show WMLA na ka benta ban penyo ya ka yeng thanjain tenrai jong ka Hima Mitip ya ketin kalu kebut kebut sisa. Bertanya ni kebut sisa hapin jui. Naik kubai yang kikon kihaja. Kilomsan mansan, kilom kmi, manki, kibukasan dan ya keit kaki Hima. Bertanya saya kundak sunang kejopi. Berkesan ni kereti kedusur. Usia mukmi. Hakane kesini unda. Kapendak ya kapla kecuri kejumu. Bantui. Hadis dan kebenaran kadang kita nak kejumpi baca jadi dia telang kejumpi yang kalau kumpulan dur akan disebut pemantang kita kegen saja kasih dan dia yang berkawai kita life force yang bakal outdoor memang puas sudah siapa hadis dan kata besar kerana ini kerana puas sensitif badai harta kata bagaimana kei bagaimana luar juga kehima kapun sport jika ada kabai ini keteng henry yang kering tinggi usur laibu ika kumbakalong bertumbuh kering kapor muda ngitip bagi ekor maju jalan yang ada saja berhak saja yang terkentup yang disinsyat berper barbon di air keteng syat saja henry dan niam terkom kembali ada dong lepoi kadai kesaja hakkan saja kian syukur pak di jinsyat bagi kita di jinsyat dia punya bani na di wilpat di kunci hajar dan di tingmat ini kebetulan yang ada Shad masti Shad dongdong kodong kha bat kurut doan bat kunjuru akhirnya ngepor udah janata kade ke Shad kunjuru deh ke Shad masti ke Shad muruk bat ke Shad domahi bat udah janata bat ke Shad lakempong kebahap kebetulan harata kesajian ya kau mengabar mengi nisaki hakane kesini pembentang keinginan kesajian lawan bahasa itu Hima juni hak besdang semua kimtip banbam yulu kau kibam dagi dikso dagi tidin dagi sladin kimtip banbam wetol jimbam ubah mengi tip mentak yulu kau berarti hak ada lapor lawan bandari thor kawan kiu kene uni lukmi bangsa kau yang mengingat betul henry kibru ni septin berpengkam ni kau berkilat kemudian ki pesang suara ukso longgar bat yo teman kebelah teman ma kabel borsu hari longgar kata ni kesini ukso orang sengat orang pelum kena teman dan klan dan yo bor berarti hamka bang kait Hima kebu ni garis saja bagi yang teri kok yo gabul kini yang yang berkom hakilaski kalau kira yang ki sembai yang naik jungki siapa ulung senang bangle ikan yang berkom bat hamle
ki kon sama jungi ket ya kana gadur balira shayin shlom banle kana am kurkom ba bekmal onam kurku ya ka tung gatet ka jungi ba handa ki onga pat lu ya ka jingkulan habani bodisat kunju gudai ka baktin karochi ngi chata andai ba kana linsat ka jungi ya ka tendai kun apren de ya lukui ukhau ona pun wandori ukhau la dan susah ukhau de hanta ba ek Hima tu lemari saja ibu de kon sama jungi ki beresan banekman ban ai de mu bedam aswa bangin penjar ya wakil ya kalungkor jungi sikapai ubai unakuku ki semari jungi unakuku ki Hima bagi kun dia jatuh na poket Hima tindak tinjang habarok tiang mendadak seni kita nangne bersaki ya kanyekan lempung ke sini kenduk lang lembah dan kini kita Shad, kita Mawryngkang, kita Shad saja. Ipa ia melakukan saya ke jenguk, yang ke jeng serang, ke jeng temu, dan itu barang yang ke Genesis, jom kani ke jeng Shad saja. Ban, agak juga por ngisau buram sibun, bad agak jeng yakun, jom ipa ia ke komiti kepada mana confederation, macam ajar Khat-Ar, ayo akan perslow untuk por, bagi ban ai syuti. Ya kami kesini ke terbang apa berbuat itu. Lasisya kamlong ke besuk dan penbenar syuti ya kilo kesini. Kesokar kahapan nepek dan budin dan nepek penyak dan tau. Nama kita sibun ki babat diganti justru hari itu ditanya di dahulu. Kesokar kahapan bisa ya kini ya yo dan budin ini. Henry yang mentang. Nagalian jong di Deputy Commissioner nomor 4 tidak ada discretionary power keberifat. Kebahagiaan sistem hilak menpermana lain tadi disuti nama di distrik di Deputy Commissioner hilak lembek tempat. Berkini kebahagiaan penpermana nagalian di Deputy Commissioner pemilu jadi yakinlah kini lain tadi disuti hilak menpermana. Yakin bisa saja dari belum disuti hari boy. Mendadak jadi keren gelong bah nagalian kemas korkar jelas. Kan itu ya Shad saja berkin pun benar bahkan longga state holiday bahkan rumah ke kalender margi syuti apa kejelah begini kita di state holiday kita di RS ikut restricted holiday kita di syuti tanggal is hasil pembaca nongkrem ya syuti tanggal is hasil hari giveaway ini ya kamu kata kepada itu dalam sarkar jelas kumtar kata giveaway ki segi bagi kenal propang ya utirat sensim ya piang nomba ya upa token sangma kini state holiday di bakar jelah berkuih kelas datuk mesua yang dapat penbenai kini ka subjek kini ke pang bagi yang sedang kita habban ya kun menetre nakan yang jonga kum emeli jonga nongko ini lek karena abun sintia tang mengamar wingan nomla ngirum kam lagi ngetre lang ke political will lagi ngetre lang jompa kilom lipan dari boy district ki kisim dari Hima melim ipaim belum serda dan ilaka kidan ki bahap Hima melim kidan kirak ki bahap Hima khairim pamda berdeji itu bilang kiran persong bat kumta ter banir kun ya kene ban